Oh, Simalenga Samal Tashtele, Kungam Sang. Ani, welcome back to my YouTube channel in another vlog. Namatsama Deu Ingire, Marai Deu de Gahi. The Tarinki Yintung the Kargan Swain bound in Mojo Machin Yelaya. Ani, Namatsama Lola, Ning Tabani, Tujana, Lanito So Kajilana. The Nijarang Nigi YouTube video Sweva, Yurum Buddha, Tawa Gujula Swera. nga khaza kharsam sana videos zambaya nga ta during bujula sehore ta public ki ngala views so ligi me ya on this thoba do sa question mark to less level ine ata ta thanda nima cheese nga do do ta ine views di ta wa ine yo nga tong sumgya to re shara ni chamalo la ning thaba ni thujana lai ani khesi mimang ki ta ngal views ta ni comment ya bo den te dra chamal thujana lai Mimang ki support digi ngala ni motivate chidra next vlog ta gobok switch dongara ta curiosity to leadra on the dito resha ta tharing ki yindung di khargana rela na yo ani unboxing chi chenra ani ta tharing ki yindung dikharela na unboxing re ta number so sidara di kharim batod gas chida kharim batod ya ani nganzu sama nyam do taura khari do taura di chala di chedo nga during bu guimba daniro na nyo samdera and finally ngai ro ta taw dinang lo kharim batod this is the number so Dji Osmo Mobile 8 की दिखा रहा ना the Gimbal race अनि यम दिखा रहे ना ते VOOK air mic रे दिनी निका रे ता Gimbal दिन्यो को गुमसे चो दिखा रहा ना ता vlogging स्वेगी योजना बा ये मा starting ला vlog योजना बा थांबो कांगे ये टेस्टा vlog स्वे machine ani video shoot chechamba ani lagba enzo darzi kya ani video enzo shake cha den de chido cheza ani gimbal ki lega cho dikhare lana ani nganzo video di stable switch che ani video di smoothly ta nganzo ki mixe ki nganzo combine de gelchamba nganzo ta selfie stick ki done de khar ki done nganzo video chechamba ta combine gelchamba nganzo body ta ani background jo shaking mode na lape mambuli do cheza gimbal di ki lega khar chi lana gimbal di ki nganzo video ta nganzo ki movement zo to on the stable swire la ani di gimbal nimba shto athara Dji Osmo Mobile 6 khaji gimbal shto di khazang ye ki video ta sedu jamba khazang ye mi chemba ji ya ro ani ngana ni ne ha guime gimbal din zo pheje tang ni any video den de abole gyo to ro khazang ta ya di jamba ngara video di pe comfortable chene sedu sura ani yabo do shton sta di cheza ani ngi khajen lan research to che di slow ani research chenen ta insan latest version khar resha and dinjo ni latis khebar do ra khebar di julangi desh ga chwa che on the to la ra ta dita ora nang lo la khajen ni chikta abhi maza aayega na bhido sujan ta गजब बेइज्जती है ओके ओ ता दिना खरदुला ना या दि रेगु दोश तो फेजे दिनांग लो दिन सर फेजे दिनांग लो ला ते Gimbal रेश Wow, penning je model ta. Phajo di comparison ta di bet loga resha de tela camera to istura. Tinge ta rere chine features mode chora. Ani shemba khardula na ta regu di surla shahendalo. Ani shemba khardula na din anglo la di data cable resha pheje di gimbal di charge che inside de. Tinga surla shahendra.
di ta gimbal ka ji box ti shemba khe mindura din anglo ta di information resha ta di gimbal ki box tinga surla shenra ta dus ta samba ta dara ta gimbal di ta samba di ki quality gan la ke shewa na ya pe di dukhre quality di premium dukha chin na foldable redo and mix ki vlogging da inde sedu samba travel vlogger din zo la pe abo yore sam ki dukha chin na easy to carry resha and regu chinju resha ani light weight redo di ajira ni quality di pe premium resha ta gimbal ki gyune nganzo chi video de khande sli lana cinematic is professional de li re ra ngeta diga ji features and so re re shine ngori chho अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है ta din anglo la angzo la chala khar khar dula na yo thangshe de la angzo la khar dulan de di camera dosh thongi da de ni khabe ora di khare la na multifunctional module re ra ta di jula khare la na ani magnetic clamp di magnetic clamp re ani di khare la na ta gimbal din anglo la angzo la feature khar khar yor la na angzo la tripod dikha chesa angzo de samjam video ro sego na di table kan la shanan theor su so indi chenra ani ta tripod di nanglo di chenra chemba khar yor la na di nanglo ta dis kha shora hindi gimbal dikha che chamba de automatically di on cha dur khora on cha sa ani on cha chamba ta di nanglo la selfie stick dinge te ngora kenzo la de selfie stick diga singbur diga singbur digi da anzo chedo ani ta selfie stick dinanglo lu shara okay ta di close di khandes share lana nganzo ki the m button sto on the name khorang ra position la lesa khorang ki position la le sa wata hajere fold chik share ende di close share la ani ta nga khaje lana ta ngarang ki mobile sto di ani gimbal nyam do ta connect chen ro ani the gimbal nyam do connect chela thambo la ngala khar korla na ani DJI Mimo app chik download chegore di play store ne ra chezang ye thangbo de DJI Mimo aji app di download che ye number sol tyong ra finally app di download chasra tanga khashela na ani phone di connect che ta gimbal nyam ra thangbo de di magnetic clamp di ta mobile di kare ra magnetic clamp kala ta di kare ki direction di 100 la na ya phone की कैमरा खर छोला तो ओंदे की छोला ने दी मैग्नेटिक क्लैम्प का जी कैमरा दी कर रहा सजाइंडेशन कर रहे हैं किसी सेंटर ला कर रहा दी तकदा दी सेंटर ला तकदा में ना या मा शिफ्ट शेयर हो जदी तो सेंटर ला छा सा दंदा दे तो कैमरा मैग्नेटिक क्लैम्प गंगला कैमरा की सिंबल दी था मोबाइल की कैमरा की छोला कनेक्शन दिको रेस अनि दी यामा सेंटर ला तकदा मेना या यामा शिफ्ट शेयर दे तक हाचे लना दे ऐप दी थंदा दी ऐप दी दे दो DJI ऐप दी तक हाचे लना गिम्बल दी खाचे रा ओपन छे चंबा गिम्बल दी ऑटोमेटिक ता दिखा छे चंबा ऑटोमेटिकली ऑन छे दी त देला खर नंबर जो खर थोंगे दलना adi bluetooth ki sign di thongi de bluetooth ki sign di ta thanda blink che de da di khora normal mode kan la khadili ta nge phone ki connection di nyam do chira ta gimbal nyam do thanji ngzo app download che gyo sho di ki automatically ta gimbal nyam do connect che re ta de khandes connection di khandes share lana de ngarja sto ani gimbal la ngarja sto khonzo ni ka phazu khaji lana attract chi de okay ta the app the download chesa do thanda te still bluetooth ki ta nganzo display la sida ra gimbal ki display la bluetooth ki kala bluetooth the blink cheda da okay ta deta da nganzo la thanda screen nanglo la mobile ki screen la connection ni thongge do chik the DJI Osmo 6 ta chik the DJI Osmo 8 re ra thanda nge ki video di shoot khari ki chegor la na thanda nganzo gimbal khari ki shoot chegor la na DJI Osmo 6 की हम तो शूटिंग छे दे रहा अनि कनेक्शन दिखार नियम तो शेयर लना गन DJI Osmo 8 नियम तो कनेक्ट शेयर छेसन दि थांगबो दि DJI Osmo 8 रे दा नियम तो कनेक्ट शेयर रा त देता कनेक्शन जो देशा त फाइनली त दते ब्लूटूथ दि blink che jam cha sa that means the authorize while using the app while using the app
hello DJ moment khare okay so finally de the khonju ni gi paru link lerte let's welcome to Osmo Mobile 8 lani the gimbal sto the 3 axis stabilization re ta ni ki thanda ni lakpa sto the 3D nangla ta movement yerta dara ine ya the mobile sto point chigla locked re hongi da namaz de kajin lana angzi gana keshe wa na anzula x axis y axis z axis gana keshe wora di khar do lana de real life example chikte wa na ta anzo chadi ga example chigle na tara chadi di anzo da chadi ke inter kyanar tara chadi di kora khajo gyane ya gyane re ma gyane re chadi gi jingbash to such as point chigla stable di do on di nanshi ani gimbal di 3 axis stabilization re la ra nga khazan khar samsla na di gi chabla khare chadi di nyo shana samsla khachin lana chigbani re da lega di khogi lega di point chigan la resha chadi di ya ma kora khajo gyane ya point chigan la focus chi do ra and chadi gang la camera shana dig do ta di thongi do anzola di camera to shape to thongi do di gi ming di khare lana ani multifunctional module re ra multifunctional module la go gyumje to di khare chin ra lana khogi function shi la base chine ya function shi lega chor function thangbo di khare lana khogi khashi lana penasha nga dela yana ra nge ki ngala yo penasha nga video record chine re par gyane re ngala focus chir koi track chir nga khawa done movement khawa chine ra tracking chir re di function thangbo de re function niwa dikhare lana khola flashlight yorte flashlight nagung ki la ngjo video par den jo nagung ki mal ngjo video ta par den de kya na ya flashlight yore ani function sumba dikhare chir lana ngjo de DJI khorang ga ji yo ani mic di connect cha re ani function shiwa dikhare lana ya body gesture di track chir tela ta gimbal dela ya battery backup dikhacho yor lana ya maximum to maximum 10 hours yor mixe gi ngzo traveling che chamba vlog se den de chida on zamba phejo pe chembo ra chuju choose ta dangira nyundala ta thamjam ngzo la log me den de che chamba pen chen ngzo shooting den de chedu chamba dara su vlog che chamba thamjam ngzo battery zo den de chida and gimbal di gi khar roba chila na ngzo la ya gimbal it's act like your power bank gimbal ki ngzo la ani power bank to roba chira phone charge che che do the type c re do the type c re and the dik kyablo la de ta ngzo je mobile di charge ha dure ani shooting di gaiba khesi ngzo la multi model function di mene ra ngzo ki gimbal ki gyune mobile charge share yongora ni kenzo la de thangbo di button de name ikorsa ande gimbal la charge share gimbal ki gyune ngzo ya phone charge share de la type c shemba share de ta box niwa de kha share box niwa de na khare la na VOOK air mic your wireless VOOK air mic dikha share dina ghar khar to ta ora onse wow dito pening jmod maning jela dikhar to dula na ya earbuds to dura pe kimdo gosh to ta din anglo anzola khar yor la na ya densu ni ka khare la na mic re wireless mic re ra and di khare la na tang anzo mobile nyam do connect che or ta di ra ani khajin na mic ni ka connect khar gyu ne chai la na khog gyu ne chai re di mobile la connect che or anzo teng or ani khen chola ma de pen session de inde chini connect chira mobile nyam do connect che ani mic ni di chir connect cha do re ta mic di ki pheje di khar yor la na ya ta anzo la gimbal yo sam chibu de ma re ra gimbal gi ta anzo short handling gi ra ine vlogging che samba khare anzo ji ta smoothness ta cinematic shots zo chik che thangbo niwa di yarge ta shi do anzo la khar kor la na ane voice declare kor shooting yakbo che voice declare me na ya ani cho mere ra so konzo ni ga connection er ra anzo lagba chi gi cha tab thuim da lagba ni nyam do combine chen cha dab gi da chiba ji konzo ni ga gi connection khandre la na gimbal than konzo ni ga gi connection din nyam do yo na anzo ji vlog smooth ta yakbo che re
아니 계시 카레디 마이크 메인 enganzo기 vlog seo ata 마이크 연네 vlog seo 아이나 콘순니 기께 코랄라 사다 넘버를 개발 voice the mic the unar tarang anzo ji voice the clear chaire an advantage khari yorlana namgi normal shoot chechama anzo tharing bune video shoot chegi na anzo ke dinyob gi mare ine adi kunso meter chu ki parda la yoner tara shooting gap sang anzo de kanji la sa zoom che re ne anzo ji ke shdo on dinyob gir mic the clearance digas yor ni ganyam do combination anzo vlog so che do pe pen to gi re la ga koide am I audible hello 1 2 3 check 1 2 3 check hello ni tharing ki vlog di tagarang jam shai nama chamalo tuje nang da karin che kesi nge vlog la the thangbo sigi na inji miji kata nang ro na ani khang mama share chero che lai so love you all ani kesi kunzo kesi gimbal din yonge donor dara ani nge description nang lo la link lu ra ani on de la done ani purchase chero che shwe so tuchna injimani indon la gyobo jeyo ande tingai ande thandang anjo ta shooting chedo ani room 30 chedo re ande room ngeteng ora hinjola an thanda de anjo table ki sasala ghar bhejo ta herla na yo ting anjo tv shiksha re tv gangla khar shayar lana chart shayar ani di chala re unboxing che gi box di re and the camera de khande shadata anjo kamchi ko ani kora scan to ani de camera de chin shayar de